الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dərsimizni davam etəbiz. Bugün яңа бүлеккә to'xtalırбыз. Ул атала وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. Cavab cəzasında sizin üçün tiriklek var. Qisasda sizin üçün tiriklek var deyib atala. Fi əbvab-i təamuli beynəl xalq. Bu kişilər arasındağı bulğan müamələtə qağıla. Qisas nəsə digən vaqtda Arab dilindəgi qisas digən söz ol uş alu, cəza biru, ikinci türlü aytkanda cavab cəzasını biru. Cavab cəzasını biru nindi halətdə kişiyə ziyan kitirdiler, şunu ziyan kitiruşiga kiri qaytaru. Ondan şuşu cəzanı alu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdı: Ya eyyuhallazina amanu kutiba aleykumul qisasu fil qatla. Ey iman əhlləri, sizə tiyiş buldu, yazıldı. Allah Teala aytsa kutiba aleykum, siz onu işlərə tiyiş deyib onlara kerak. Sizə tiyiş bulup yazıldı. Үтерү bulsa, şuşu үтерүшені үтерү. Аңа жаза беру sizə tiyişli buldu. Al-hurru bil-hurr. İrikli kişi bilen ütürülür. Vel-abdu bil-abd. Kul üçün ütürülür. Vel-unsa bil-unsa. Hatın kız üçün hatın kız ütürülür. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. Lakin kimni gafu ettiler, ol ona iyilik күрсәтсен. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Ham qan, haqın, zulüm kılıngan kişilerinin varislarına tülesin. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. Bu sizin Rabbinizning jingileytuvi, sizga jingileytuvi ham sizga qarata bulgan rahmeti. فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ. Kim şundan son arttırıp jiberdi, فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ana avırttırışı gazap bulur dedi. Нәрсә хакында сүз бара? Аллаһ Таала билгеләп куйды, карар чыгарды. Әгәр дә хаксызга кешене үтерделәр икән, ул үтерүче кеше үзе үтерелергә тиеш. Кем башка кешене хаксызга үтерде, Аллаһ Таала билгеләп куелган кагыйдә, ул үтерүче кеше үзе үтерелергә тиеш. Һәм Аллаһ Таала әйтте: "Валакум фил қисаси хая." Сезгә үтерүче кешене үтерүдә тереклек бар.
тереклек бар, башка кешеләргә тереклек бар. Әгәр дә үтерүче кешенең үзен үтерсәгез, анда сезнең өчен яшәеш, анда сезнең өчен тереклек бар. Ирек кеше, иректә булган кеше, азат бер кешене хаксызга үтерсә, ул кеше шулай үзе үтерелергә тиеш. Бер кул икенче кулны үтерсә хаксызга, ул кул үзе үтерелергә тиеш. Бер хатын-кыз хаксызга башка хатын-кызны үтерсә, шулай ук үтерүче хатын-кыз үзе үтерелергә тиеш. Бу Аллаһы Тәгаләнең урнаштырып куйган кагыйдәсе. Һәм әгәр дә бер кеше икенчесен үтерде икән, ул вакытта үтерелгән кешеләрнең туганнары, варислары, якыннары үтерүче кешене гафу итә алалар. Үтерүче кешене гафу итә алалар, аның гомерен саклап кала алалар. Әгәр алар аны гафу итсәләр, үтерүче кеше барыбер кан хакын түләргә тиеш. Кан хакын ул үтерелгән кешенең туганнарына, якыннарына шәригать буенча ул түләргә тиешле. Шушлай кагыйдәләрне урнаштыруында Аллаһы Тәгаләнең сезнең өчен җиңеллек бар. Ягъни аның якыннары гафу итә ала. Бу Аллаһы Тәгаләнең законнарында, кагыйдәләрендә сезнең өчен Аллаһ тарафыннан җиңеллек бар. Һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте бар. Ләкин ул исән калдырып тагын байлыкны алса, кан хакын түләделәр. Ләкин кан хакын түләгәннән соң үтерүчегә һөҗүм ителсә, бу инде арттырып җибәрү була. Бу арттырып җибәрү Аллаһ сызып куйган сызыктан чыгып китү була. Андыйлар хакында Аллаһы Тәгалә әйтте: "Фалаху азабун алим", аңа авыртыручы газап булыр диде. Башка бер аятында Аллаһы Тәгалә әйтте: "Валакум фил кисаси хая". Хаксызга үтерелгән кешене үтерүдә сезнең өчен тормыш бар. Сезнең өчен тереклек, яшәеш бар. Я улил албаб, ай акыл ияләре. Ай акыллы кешеләр, ай акыл ияләре, монда сезнең өчен яшәеш бар. Лааллакум таттакун, бәлки сез Аллаһы Тәгаләдән куркучылардан булырсыз. إن من تأمل في واقع بلاد الدنيا عموما فسيجد قلة القتل في البلاد التي يقتل فيها القاتل. Һәм әгәр дә дөньяга күз салсак, төрле җирләргә карасак, без шуны күрәбез: кайсы илдә, кайсы җирлектә хаксызга кеше үтерелсә, үтерүчене үтерсәләр, без шул җирдә күрәбез анда кеше үтерүнең ким булуын. Без анда күрәбез кеше үтерүнең ким булуын. Кайсы җирдә үтерүче үзе үтерелә, без андый җирләрдә күрәбез үтерү гөнаһысы ул бик ким, бик әз була шушы җирләрдә. لأن القصاص رادع عن جريمة القتل. Чөнки кеше үтерсә, үзе үтереләчәген белсә, ул вакытта ул кемнеңдер ниндидер кешенең гомеренә кулын сузганчы ул 1000 кат башта уйлар иде. 1000 кат уйлар иде, үзе белән дә шул хәл булачагын исенә төшерер иде. وما يزعمه من أن القصاص غير مطابق للحكمة
لأن فيه إقلال عدد المجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات الأول، وأنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل فيحبس، وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع. كله كلام ساقط. Ham kişiler uylaylar, köp yerlerde şunday hüküm var. Bir kişi öldü, kimnedir öldürdüler, ikincisini de öldürsek, öldürüşü kişini de öldürsek, ol işrakta bir cemiyette kişi kimi. Cemiyet kimi yaşak, agar da ikinci kişini de öldürsek. Agar da anı öldürüşü kişini yapıp koysak türmege, mesela onun bir balası tuvarga mümkün. Balası tuvarga mümkün, hem cemiyet şu sebeple artırga mümkün deyip uylavşı halıklar var. Kişini haksızga öldürdüler, biz indi ikinci öldürüşü kişini öldürsek, indi iki kişi ölgen bula. Ol kişini yapıp koysak, onun balası tuvarga mümkün, cemiyet artırga mümkün deyip uylavşı kişiler var. Şuşandı uylar, fikirler barşası da yok bulgan boş sözler. Barşası da yok bulgan uylavlar, fikirlevler. لأن الحبس لا يردع الناس عن القتل. Çünkü kişini yapıp koysalar ötürgen üçün, ol ikinci ötürüden ol kişini tıymay. فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء يكثر منهم القتل فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل. Hem eğer de kişini oturtup koysalar, kişi ötürgeni üçün, köpmedir vakittan sonra ol çıgaşak, hem ol tağın ötüreşek. Tağın oturtalar, tağın çıga, tağın ötüre. Yani cemiyetini kimitkenden kimitip baraşak. Şuna göre kişini yapıp koyu, ol elbette onu ötürüden tutkarlamay. Ol kişiye tesir etmey. Şakaş ol barbar ötürürge mümkün. İkinci kişini, başka kişini ötürürge mümkün. Şuna göre bu onu tutup durmay. ولكن في القصاص حياة. الحياة أعز شيء على الإنسان في الجبلة. Lakin yaşayış, ömür itu, isen bolu ol kişi için en izgi nerse. Kişi için en yukarı, en izgi nerse ol da olsa yaşayış, ol da olsa isen bolu. تطمئن أولياء القتل بأن القضاء ينتقم لهم ممن يعتدى على قتيلهم. Hem Allah Teala'nın şuşu zakonunu urnaştırığında kişiler için köp faydalar var. Eğer kişi bilse, haksızga kişini ötürse, özü ötürüleşegen, ol elbette şuşu yolga barmas idi, şuşu günahka barmas idi, ol tıyılıp kalır idi. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا لئلا يتصدى أولياء القتيل للانتقام من قاتل مولاهم بأنفسهم. Hem eğer de kişini haksızga ötürseler, onun tuğanları, onun yakınları ötürüşü kişini öz kulları bilen elbette ötürüge tiyiş değiller. لأن ذلك يفضي إلى صورة الحرب بين رهطين فيكثر فيهم إتلاف الأنفس. Çünkü eğer degen ötürülgen kişinin tuğanları ötürüşü kişini ötürseler, iki yak arasında varlığa kileşek, ığızığı, soğuş varlığa kileşek, hem bir gene kişi tügül, bir köp kişiler şu sebeple vafat bulaşaklar. Şuna göre bu işler barşası da hüküm kıluşular kuluna köşerge tiyiş. Hüküm kıluşular, idare etüşüler kuluna köşüp
алар шушы эшне башкарырга тиешләр. مع تنكير كلمة حياة للتعظيم في القصاص حياة لنفوسكم فإن فيه ارتداع الناس عن القتل النفوس. الله تعالى آياتن أيت حياة Уланы әлифләмсез nakira равышында китерде, гашыкланмаган халәттә китерде. Һәм ул шушы халәттә килүенең сәбәбе ул да булса аны бөекләү өчен, аны югарыга күтәрү өчен. Ягъни кысас кылуда сезнең өчен, сезнең тормышыгыз өчен тереклек бар, sizning joningiz uchun turmush bor, tiriklik bor deb uni anglashga kerak. Ya ulil albab fa fi zalika tanbihun في توجيه النداء إلى أصحاب العقول إشارة إلى أن حكمة القصاص لا يدركها إلا أهل النظر الصحيح. هم الله تعالى آياتның ахырында әйтте: "Эй акыл ияләре, ey akıl iyaları, ey akıllı kişiler." Çünkü akıllı kişiler gene, akıl iyaları gene bunun şulay ikenligini anlayırlar. Allah-u Teala urnaştırgan kaideler, Allah-u Teala bilgilep koyan kaideler, onlar barşası da akıllı kişiler için. Barşası da akıllı kişiler için, eğer de akıllı kişi şu kaidelerini uylansa, fikirlense, ул аны шыннап та шулай булырга тиешлеген аңлаячак. لعلكم تتقون لأجل أن تتقوا. Һәм Аллаһ Тәгаләнең аятларын аңласа, кеше фикерләсә, уйласа, ул вакытта Аллаһ Тәгаләдән куркыр иде. Шуңа күрә кеше бер кайчан да ул башка кешенең гомеренә кулын сузарга тиеш түгел. Чөнки белеп тора, әгәр дә башка кешегә хаксыз кулын сузса гомеренә, ул вакытта аның үзенең үтерелгәнен беләчәк, һәм бер кеше дә башка кешенең гомеренә кулын сузарга тиеш түгел. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва ма кана ли муъминин ан яqtula муъминан илля хата'a." Бер мөмин икенче мөминне үтермәс, иллә дә мәгәр хаталанып, ялгышып кына ул аны үтерергә мөмкин. Ягъни бер кеше ул икенче кешене үтерә алмый, бары тик ниндидер хата, ниндидер ялгышлык сәбәпле генә шушы хәл килеп чыгарга мөмкин. Ва ман катала муъминан хата'ан фатахриру рaqabatin mu'minah. Кем бер мөминне хаксызга ялгыш үтерде, ялгышка кеше үлсә, Аллаһ Тәгалә аның җәзасын әйтте: "Фатахриру рaqaba." Ул бер кулны азат итсен. Бер кулны азат итәргә тиеш. Һәм ул кул мөминнәрдән булырга тиеш. Вадиятун мусалламатун иля әһлихи. Кулны азат итте һәм аның гаиләсенә ярдәм буларак кан хакын түләргә тиеш. Бу хата белән үтерү хакында сүз бара. Кем башка кешене хаталы рәвештә үтерде, ул кулны азат итәргә тиеш. Плюс шуңа өстәп әле аны гаиләсенә кан хакын түләргә тиеш. Илля ан ясаддaqu. Һәм аның әһелләре, аның якыннары, туганнары аны гафу итә алалар. Гафу итә алалар, ягъни кан хакын түләүне сорамаска да мөмкиннәр, таләп итмәскә дә мөмкиннәр, гафу итәргә дә мөмкиннәр. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. Әгәр дә ул ике як арасында дошманлык булган булса, ул вакытта мөмин булган кул азат ителергә тиеш. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله.
va tahriru raqabatin mu'minah. Agar ikki yoq orasida kelishuv bo'lsa, ham shul vaqtda bir kishini haqsizga yolg'ish o'tirsalar, to'lanirga tegishgan haqi to'lisincha ham bir mu'min qul ozod etilirga tegish. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ. Kim buni ishli olmay, kim qulni toba olmay, ul 2 oy tutash roza tutarga tegishli. Tavbatan minalloh, Alloh taolo uni g'afu etsin uchun. Va kana Allohu aliman hakima. Alloh taolo biluvchi ham Alloh taolo hukm qiluvchi. Va man yaqtul mu'mina muta'ammida. Kim boshqa bir mu'minni bila turib o'zi tilab o'tirsa, bir kishini haqsizga bila turib o'zi tilab o'tirsa, fajazauhu jahannam. Onun jazosi jahannam bo'lar dedi Alloh taolo. Kim boshqa kishini haqsizga o'tirdi, o'zi tilab o'tirdi, onun o'rni jahannam. Xolidan fiha. Ul onda jahannamda qolar. Va g'adiballohu alayh. Alloh taolo ul o'tiruvchiga ashulandi. Va la'anah. Ham ul o'tiruvchini la'nat qildi. Rahmatidan yiroqlashtirdi. Va a'adda lahu azaban azima. Ham ona bik ulu bik büyük bo'lgan g'azoblarni azirladi. Ne Alloh taolo ko'pmi kishiga jazo bera, agar bir kishi haqsizga ikkinchi kishining umrini qo'lin suza ekan, Alloh taolo aytdi, uning o'rni jahannam, ul onda qolashaq. Alloh taolo ona ashulanashaq. Alloh taolo uni la'nat qilashaq. Ham Alloh taolo ona bik ulu bik zo'r bo'lgan g'azobin azirlayashaq dedi. Şu oyatlardan anlaşıla, bir kishi de boshqa kishining umrini qo'lin suzarga tegish tugul. Chunki Alloh taolo kishini hurmatladi. Kishini hurmatladi, adam bolasi u shibin shirki shekilli tugul. Alloh taolo adam bolasini o'z qo'llari bilan borliqqa keltirdi. Farishtalarin sajda qildirdi. Biz adam bolalarini hurmat etirga tegishmiz. Shunga ko'ra bir kishida ikkinchi kishini umrini qo'lin suza olmay. Alloh taolo bek qo'rqinish g'azoblarni shu kishiga azirlab qo'ydi. Kim boshqalarning umrini qo'lin suza, qo'lin uznayta. Shu oyatlar bilan ta'sirlanib, bir-birimizning umrlarini saqlab yashashlarimizni Alloh taolo har birimizga da nasib etsin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka va natubu ilayk. Allahu akbar, Allah